নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগটোৰ যেটো 5 নম্বৰ লেসন আছে হেতু অসমীয়াতে আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহা আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এটোৰ নাম হৈছে তোমালোকৰ এটো চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে সড়ক কি বাত। सड़क माने होइसे रास्ता, सड़क की बात रास्तार कथा मैं অসমীয়াটো এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। मैं सड़क हूँ, मैं एटा रास्ता। शायद किसी के सांप से सिरंद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पैरों की साया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। কৈছে शायद किसी के साप से निश्चय মোক কোনোবাই অভিশাপ দিছে যাৰ ফলত মই মোৰ কি হৈছে চিৰনিদ্ৰিত সুদীৰ্ঘ অজগৰ কি ভাতি সদায় মানে শুই থকা বহুত এডাল দীঘল অজগৰ সাপৰ নিচিনাকৈ বন জংগল और पहाड़ियों से गुजरती हुई বন জংগল পাহাৰ পৰ্বতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ पैरों की छाया के नीचे से पेड़ माने होइसे गसर छार तलेरे दूर तक फैले हुए मैदानों में दूरলৈ माने विस्तृत হৈ থকা पथारों মাজেৰে ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। देश देशांतरक माने आगुरी मैं कि करि आছো बहुत दिনৰ পৰা मैं बेहुश হৈ अवचेतन माने अचेतन হৈ मैं कि হৈ आছো শুই आছো। जननिद्रा में परी मैं अपार धीरज के साथ अपने धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। जननिद्रा में परी এনেকৈ मैं निद्रात परि कि करि आছো अपार धीरज के साथ बहुत धैर्यरे कि करिছো अपनी धूल में लौटकर निजर धूलिते माने धूली लगी आछे मोर गातो हेनेकये मैं धूली लगा शरीरेरे सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। ये अभिशापटोर हे समय केতিয়া आहिब तार कारणे मैं कि करि आছো अपेक्षा करि आছো। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ माने बहुत दिনৰ পৰাই मैं कि करि आছো जते तते आছো। अविचल हूँ माने लरचर करिब নোৱাৰো এটা ঠাইতে आছো। हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ सदाय এটা फाल होए मैं कि करि आছো শুই आছো। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस करी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूँ। मोर इमानखिनिও कि নাই इमानखिनिও मोर सुख নাই যে নিজৰ এই শুকান যিখন বিছনা আছে মোৰ তাত মই কি কৰিব পাৰোঁ কোমল সেউজীয়া ঘাঁহ মই ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ পাৰি মই তাত থুব পাৰোঁ এইখিনিও মোৰ সুখ নাই। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूँ। আৰু মোৰ ইমানখিনিও মানে কি নাই फुर्सत নাই ইমানখিনিও অৱকাশ নাই যে মই কি কৰিব পাৰোঁ মোৰ শিতানৰ কাষত কি কৰিব পাৰোঁ এটা সৰু হলেও নীলা ৰঙৰ বনফুল এটা কি কৰিব পাৰোঁ মানে ৰুব পাৰোঁ। ইমানখিনিও মোৰ কি নাই माने मोर समय ना इमानखिनिও मोर माने जिरोनी नाई आहोरी नाई हेनेके कब पारो। सेकेंड पैराग्राफ तो सबा मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। मैं कथा कब নোৱাৰো কিন্তু অন্ধ মানুহৰ নিচিনাকৈ কি কৰিব পাৰোঁ সকলো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। दिन रात पैरों की ध्वनि सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। मैं दिने रातिए কি কৰোঁ केवल भरिर मानुहर कि करूँ भरिर शब्दই শুনিবলৈ पाऊँ। अपनी इस गहरी जलनिद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ। निजर এই যি মোৰ জৰনিদ্ৰা ইমান দিন ধৰি এনেকৈ যে শুই আছোঁ মই কি কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ ভৰিৰ স্পৰ্শতে মই তেওঁলোকৰ হৃদয়ত কি চলি আছে সেয়া পঢ়ি ল'ব পাৰোঁ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है कौन परदेश जा रहा है। मैं माने তেওঁলোকৰ মানে সেই ভৰিৰ শব্দ শুনিলেই বুজি পাওঁ যে কোনে ঘৰলৈ গৈ আছে কোনে বিদেশলৈ গৈ আছে। कौन काम से जा रहा है कौन आराम करने जा रहा है। कोने की करिब किबा कामत गई आछे आरु कोनोबाई की कोने की करि आछे आराम करिब गई आछे। कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। कोने उत्सवत गई आछे आरु कोने श्मशानলৈ गई आछे। जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है स्नेह की साया है वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है आशा के बीज बोता है। जार ओसरत की आछे सुखी
ঘৰ গৃহস্থী আছে, মৰম স্নেহ আছে, তেওঁ কি কৰে হৰ কদম पर सुख की तस्वीर खींचता है। তেওঁ সকলো সময়তে সুখৰ ছবি আঁকে। आशा के बीज बोता है, আশাৰ বীজ ৰোপণ কৰে। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ खन भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्पित होती है। এনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা মানুহৰ য'তেই ভৰি পৰে তাত কি হয় প্ৰতিটো সময়তে কি হয় নতুনকৈ লতা এডাল মানে কি হয় লতা এডালে জন্ম লয় আৰু সি কি হয় ডাঙৰ হৈ উঠে। তাত ফল মানে फूल फल লাগিবলৈ ধৰে। जिसके पास घर नहीं आश्रय नहीं उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदमों में न दाया है न बाया है, उसके पैर कहते हैं मैं चलूँ तो क्या मैं ठहरूँ तो किस लिए। যাৰ ওচৰত কি নাই ঘৰ নাই নিজৰ আশ্ৰয় নাই তেওঁলোকৰ মানে পদক্ষেপত কি নাই কোনো ধৰণৰ আশা নাই অৰ্থ নাই। উসকে কদমো মে ন দায়া হে ন বায়া তেওঁলোকৰ মানে ভৰিৰ খোজত কোনো বাওফাল সুফাল একো নাই। उसके पैर कहते हैं তেওঁলোকৰ চৰণে কয় তেওঁলোকৰ খোজে কয় তেওঁলোকৰ ভৰিয়ে কয় কি কয় मैं चलूँ तो क्यों মই কিয় যাব লাগে और ठहरूँ तो किस लिए আৰু যদি মই ৰ'বও লাগে কিয় ৰ'ব লাগে মোৰতো একো নাই নিজৰ ঘৰ নাই আশ্ৰয় নাই নিজৰ গৃহস্থী নাই একো নাই তো মই কিয় যাব লাগে বা মই কিয় ৰ'ব লাগে। उसके कदमों में मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है আৰু সেনেকুৱা মানুহ যেতিয়া মোৰ ৰাস্তাৰে খোজ কাঢ়ি যায় যিবিলাক মোৰ শুকান বালি আছে সেই বালিবোৰ কি হৈ যায় আকৌ বেছি শুকান ধূলি বালি যিবিলাক আছে সেইবিলাক কি হৈ যায় আকৌ বেছি শুকান হৈ যায়। संसार के कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाती সংসাৰৰ কোনো কাহিনীয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব নোৱাৰোঁ। आज सैकड़ों हजारों बरसों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी कितने गीत कितनी बातें আজি কিমান হাজাৰ বছৰৰ পৰাই মই লাখ কোটি মানুহৰ কিমান হাঁহি কিমান গীত কিমান কথা सुनती आई हूँ শুনি আহিছোঁ। पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ কিন্তু অলপ কথাই মই শুনিবলৈ পাওঁ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। বাকীখিনি শুনিবলৈ যেতিয়া মই কাণখন লগাই দিওঁ মই শুনিব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই মানুহজন নায়েই মানুহজন কি হৈছে গুচি গৈছে। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गई है और धूल बनकर आज भी उड़ते रहते हैं। এনেকৈ নাজানো কিমান যুগৰ পৰা কিমান মানে আধা কথা বিখৰে हुए গীত মানে আধা গীত কি হৈছে মেৰি ধূল কে সাথ মোৰ ধূলিৰ লগত কি হৈছে ধূলি হৈ গৈছে और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं এতিয়াও ধূলি হৈ সিহঁতে কি কৰি থাকে উৰি থাকে। वह सुनो गा रही है कहते कहते कह नहीं पाई। এয়া শুনা কোনোবাই গাই আছে কৈ কি ক'ব নোৱাৰিলোঁ মই কওঁকৈ ভাবি কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। आ ठहरो जरा गीत को पूरा कर जाओ पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे पर कहाँ ठहरिबो। তাৰপিছত মানে ৰাস্তাই কৈছে যে অকণমান কি কৰা তুমি ৰখি মোক গোটেই সম্পূৰ্ণ গীতটো শুনিবলৈ দিয়া কিন্তু তাই ক'ত ৰখিব। গাতে গাতে না জানে কাহা চলি গই গাই নাজানো ক'ত গুচি গ'ল। आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई আৰু মই কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ শুনিবই নোৱাৰিলোঁ। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। আজি আধা ৰাতিলৈ মানে ৰাতিৰ আধা সময়লৈ কি কৰিব সেই মানে খোজৰ ধ্বনি মোৰ খোজৰ শব্দ মোৰ কাণত বাজি থাকিব। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वो মই মনে মনে ভাবিম কোন আছিলে তাই। कहा जा रही थी न जाने নাজানো ক'ত গৈ আছিল। जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई তাই যিটো কথা ক'ব পৰা নাছিল সেইটো কথা নিশ্চয় আকৌ ক'বলৈ গৈছে। आज की बात जब फिर उससे भेद होगी वह जब मुंह उठाकर इससे मुंह की तरह ताकेगा तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो আজি যেতিয়া কি কৰিব মানে আকৌ যাক লগ পাব যাক কথাটো ক'ব পৰা নাছিল সেইজনক যেতিয়া লগ পাব তেতিয়া সেইজনৰ মুখৰ ফালে চাই যেতিয়া ক'ব कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो তেতিয়াও যদি তাই কৈ ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। সমাপ্তি আৰু স্থায়িত্ব নিশ্চয় ক'ৰবাত আছে কিন্তু মইতো এতিয়ালৈ দেখা নাই। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती এটা খোজৰ চিহ্নকে মই কি কৰিব নোৱাৰোঁ বেছি সময়লৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ। मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पर रहे हैं মোৰ ওপৰত মানে অনবৰতে একে লেঠাৰিয়ে বিভিন্ন মানে খোজৰ চিন পৰিয়ে আছে। पर नए पाव आकर पुराने चिन्ह को
पोस्ट दे जाते हैं নতুন ভৰি আহি আগৰ চিহ্নবোৰ কি কৰি পেলাই নোহোৱা কৰি পেলাই जो चला जाता है वह तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता যিবিলাক গুচি যায় সেইবিলাকে পিছত একো এৰি থৈ নাযায় कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों शरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है যদি কেতিয়াবা কি কৰে তেওঁলোকৰ যে মূৰৰ বোজা আছে সেয়া যদি কেতিয়াবা এৰিও থৈ যায় তাত কি হয় হাজাৰটা খোজৰ চিহ্ন আহি কি কৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সেইবিলাক কি হয় ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ যায় मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ मैं कारो लक्ष्य নহয় सबका उपाय मात्र हूँ সকলোৰে কেৱল কি হয় উপায় হয় किसी का घर नहीं हूँ मैं कारो घर নহয় पर सबको घर ले जाती हूँ কিন্তু মই সকলোকে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबियत से कदम नहीं रखना चाहता মোৰ সদায় এইটো কথাই মনলৈ আহি থাকে কোনে কেতিয়াও মানে ইচ্ছা কৰি মানে ভালকে মোৰ তাত মানে ভৰি ৰাখিব নোখোজে मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता মোৰ ওপৰত থিয় হৈ থকাটো কোনেও পছন্দ নকৰে जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और साथ देते रहते हैं যাৰ ঘৰ বহুত দূৰত সেইবিলাকে কি কৰে মুকে সেইবিলাকে গালি পাৰে আৰু মুকে অভিশাপ দিয়ে मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उसके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ मैं जे इमान धैर्यरे তেওঁলোকক কি কৰোঁ নিজৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ তাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও कृतज्ञता नापाऊँ वे अपने घर आराम करते हैं घर पर आनंद मनाते हैं घर में उनका सुख सम्मिलन होता है बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं मुझे केवल विस्वेद का कारण मानते हैं কি কৰে তেওঁলোকে ঘৰত গৈ কি কৰে আৰাম কৰে তেওঁলোকে ঘৰত গৈ আৰাম কৰে ঘৰত আনন্দ কৰে ঘৰত তেওঁলোকে সুখ সন্মিলন পাতে যিবিলাক মানে বহুত দিনৰ পৰা যিবিলাকক লগ পোৱা নাই সেইবিলাকক লগ পায় আৰু মোক কেৱল কি কয় যে মই কেৱল তেওঁলোকৰ যে কষ্ট হৈছে সেই কষ্টৰ কাৰণ মুকেই বুলি কয় मुख केवल विस्वेदर कारण बुली भावे क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखों में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाया करेगी कि এনেকৈ সদায় এনেকৈ ঘৰৰ পৰা মই যিবিলাক মানে ইমান হাঁহি ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ শুনো সেই হাঁহিৰ শব্দবিলাক মানে ফূৰ্তিবিলাক মোৰ ওচৰলৈ আহিলে এনেকৈ নোহোৱা হৈয়ে গৈ থাকিব নেকি घर के उस आनंद का एक कण भी एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी ঘৰৰ সেই আনন্দৰ এটা অংশও মই কেতিয়াও নাপাম নেকি वह भी पाती हूँ केतियाबा एटू पाओ सोते सोते बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं और शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাঁহি হাঁহি কি কৰে হুলস্থুল কৰি সিহঁতে কি কৰে মোৰ ওচৰলৈ আহে আৰু ঘৰৰ আনন্দ কি কৰে মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে उसके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है তেওঁলোকৰ কি কৰে দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মাকৰ মৰম ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি মোৰ ৰাস্তাতে কি বনায় ঘৰ বনায় मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं मोर धूली को हियते की दी जाए मरम दी जाए प्यार सोर जाते हैं मरम भालपुआ एरी थई जाए मेरी धूल को वे अपने बस में कर लेते हैं और अपने सोते सोते कोमल हाथों से उसकी धेड़ी पर होले होले थपकियाँ दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं मोर ধূলিকো সিহঁতে কি কৰে সিহঁতৰ নিজৰ কৰি লয় আৰু কি কৰে সিহঁতৰ সৰু সৰু হাতেৰে কোমল হাতেৰে সেইবিলাকত খেলি কি কৰে পৰম স্নেহ प्रदान करे अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे वे उसके साथ बातें करते हैं निजर निर्मल हृदय লৈ সিহঁতৰ লগত সেই ধূলিৰ লগতে তেওঁলোকে পৰম স্নেহেৰে কি কৰে আলোচনা মানে কথা পাতে हाय हाय इतना स्नेह इतना प्यार पाकर भी मेरी यह धूल उसका जवाब तक नहीं दे पाती हाय हाय মানে দুখ কৰিছে যে ইমান মানে নিজৰ ইমানখিনি মৰম পোৱাৰ পিছতো মোৰ ধূলিবিলাকে কি কৰে মানে সিহঁতক কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰে मेरे लिए कैसा साफ है ये মোৰ কাৰণে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিশাপ छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ যেতিয়া সেই সৰু সৰু ভৰিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৰিবোৰ মোৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় তেতিয়া মোক নিজকে বহুত কঠিন যেন লাগে मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी এনেকুৱা লাগে মোৰ যে তেওঁলোকে ভৰিত দুখ পাব उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है সেই সময়ত মোক মোৰ ফুলৰ পাহিৰ নিচিনাকৈ কোমল হ'বলৈ মন যায়
अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं মানে এনেকুৱা ইমান কোমল ভৰি এই কঠোৰ পৃথিৱীত কিয় চলে কিন্তু यदि न चलते तो शायद कभी भी हरी हरी घास पैदा न होती যদি এইবিলাক এনেকুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেউজীয়া ঘাঁহৰ উৎপত্তি নহ'লহেঁতেন प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ সদায় নিয়মিতভাৱে যিবিলাক মোৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় তেওঁলোকক মই ভালদৰেই চিনি পাওঁ पर वे नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती हूँ কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কিমান আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ मैं मनते कल्पना कर लो बहुत दिन हुए ऐसे ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती है छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बचते रहते बहुत दिन होल एटा की होल ऐसी ही एक प्रतिमा এখন প্ৰতিমা কোমল চৰণক লেকাৰ নিজৰ কোমল ভৰি দুখন লৈ দুপৰীয়া সময়ত বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিল छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते हैं সৰু সৰু নুপুৰ দুটা নুপুৰ কি হৈছিল তেওঁৰ ভৰিত কি আছিল বাজি আছিল शायद उसके ओठ बोलने के ओठ न थे शायद उसकी बड़ी बड़ी आँखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुँह की ओर देखती रहती তেওঁৰ সেই ওঠজুৰি মানে কথা কোৱা ওঠ নহয় তেওঁৰ সেই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ চকু দুটাই কাৰোবাৰ মুখৰ ফালে একেবাৰে ম্লান দৃষ্টিৰে মানে একেবাৰে মানে মৰহি যোৱা মুখেৰে মানে ম্লান দৃষ্টিৰে কি কৰিছিল কাৰোবাৰ ফালে চাই আছিল ऐसे कितने ही पावों के शब्द नीरव हो गए हैं এনেকৈ কিমান মানে ভৰিৰ শব্দ নীৰৱ হৈ গৈছে मैं क्या उनकी याद रख सकती हूँ मैं उनकी याद रख सकती हूँ मैं তেওঁলোকক মনত ৰাখিব পাৰিম নেকি सिर्फ उन पावों के करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है केवल हे যে সেই ভৰিৰ মানে সেই কৰুণ ধ্বনি যি মানে নুপুৰৰ কৰুণ ধ্বনি মই শুনিছিলোঁ সেইটোৱে মোৰ কেতিয়াবা মনত পৰে पर मुझे क्या घड़ी भर की शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है কিন্তু মই অলপ সময়ৰ কাৰণেও কি কৰিবৰ মানে দুখ কৰিবৰ বা সন্তাপ কৰিবৰ মই কি নাপাওঁ আহৰি নাপাওঁ শোক किस के लिए करे মই কাৰ কাৰণে সুখ কৰিম কাৰ কাৰণে দুখ কৰিম ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं এনেকুৱা কিমান আহে আৰু কিমান গুচি যায় कैसा कड़ा घाम है किमान प्रखर रोद एक बार सांस छोड़ती हूँ और तपी हुई धूल सोनील आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती है मैं जदि एबार उखा एरि दिওঁ কি হ'ব সেই तपी हुई धूल মানে হেৰি হৈ থকা গৰম হৈ থকা ধোঁৱা কি হ'ব আকাশত ধোঁৱা হৈ ওপৰলৈ উঠি যাব अमीर और गरीब जन्म और मृत्यु सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है अमीर মানে ধনী দুখীয়া জন্ম মৃত্যু সকলোৱে মোৰ ওপৰৰে এটা উখাহত মানে ধূলি নিচিনাকৈ উৰি গৈ আছে इसलिए सड़क के न हंसी है न रोना সেইকাৰণে रास्ता की करे नाहाहेও আৰু নাকান্দেও मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती मैं নিজৰ ওপৰত একো পৰি থাকিবলৈ নিদিওঁ না হাসি না रोना হাঁহিও পৰি থাকিবলৈ নিদিওঁ কান্দনো পৰি থাকিবলৈ নিদিওঁ सिर्फ मैं ही अकेली परी हुई हूँ केवल মই অকলে কি কৰি আছো পৰি আছো আৰু পৰি रहूंगी আৰু মই কি কৰি থাকিম পৰি থাকিম আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদিহে তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এইটো লেসনৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে আগৰ ভিডিও এটাত মই দি থৈ দিছো যদিহে তোমালোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবা প্লেলিষ্টত গৈ ক্লাস 10 হিন্দী ইলেক্টিভ বুলি প্লেলিষ্ট এটা বনাই থৈ দিয়া আছে তাত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ধন্যবাদ